أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكهم أنتم كونيني نعمما كوني mpana o kenjo pana siten qaramonwa karan kare ama Abubakar Hadra Muhammad bin Bajegi aro siten qaramon suka humante o tiringanna nanyuguma ayarima o mamru suka humante kunyini ya rabbi atenga mosre arna kenyora ya rabbi nanyagero Allah harin sahabanua arna kenyora ya rabbi ogana tenga ngollitai arna kenyora kenna halle wala laqike orni dangitay kembrenga khibare bega tokike ora ko innanti gili badri gayan ko ni ganya salaminum ma ta'u hila khari salaminum ma allahi hila khari sirabenu go madina tatenga yo gayan mutunu na salaminum segere kenna ya alehimenu go madina no munafiqunu ko kamana gayan ya salaminum ta'ure qigun qalam fonten kembrenga yahudiyanu isuka homandengirna sigike wati purge garotora kiana silamnu ngamobe kembrenga senna usmana zunurain akenya ampalle aro hafsa kunya nan hale kware bega toki kenga kembrenga yahudiyanu benu ganyi madina nondi ora koni wala laqidangin dokuri nande Allah hare nemando kisenga kama birambe agadiga madina ara akorun da wari iro yahudiyanu benugo madina tatunga Allah hare nda taw kahiti wodi kenna madina taw kahiti ara kenda wari iro yahudiyanu nawa kembrenga isunkahu intaw ina debengoli gajange ganara kenu debenga isunkahu ina gajange ke gemu kenna ga al-islaminun tara kenu yahudiyanu nu gaya wa yahudiyanu qahana namara kenu islaminun ala kulli hali ola laqidan dokuri gemu qanne be ga kahiti keri ora suka humanten sa'u atarongama kembra kenge mu qanne halle yahudiyan bitillahi du sire laidu ho gawuti iro islaminun ila lairun kusuguru jaban bane ma orna wari wala laqidin tundi Allah hare ne mando kisin hakama yahudiyan qablanu awrnu qata baga madina kebe gani bani nadirin konga awrnu kun qata baga madina kebe gani banu qainuqa kun qana warni bu madina kebe gani banu quraizai kembrenga kusuka mande ngonni bu madina aw honu mekali Allah gana dungete wala laqidin tundi ora khemoni kiyen kembrenga yahudiyan di jamfa yahudiyan di qonna'u yahudiyan yaw salama on qonini dina seren suka humantenga faze Allah yimete qur'anan li la tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladzina amanu li yahuda wal ladzina ashraku nandi salama on qonne hana ken yahudiyan aro hillan kahanu ken mushrikuna kembrenga kunyo salaminun qonini dina be suka humantenga kembrenga Allah hare nemando kisinga kama garin madina kebe gani aw sunundo khazrajinwa gemumbala onye iro mena inyi mekali kamin jaten sinu ida kenya me yokamana mekari ma Allah haren gari gajangi nyimbe bego iro mena nali meke kari Allah hare le gemelo iro mena kembrenga kenge men noni Allah hare ngara gemelo iro mena kenge men noni yahudiya wono woti kenda shas bun qais ken yahudiya burei tar ko gumunda ko ina dis sira nya qirsa o mosiri ay inten sunyi ga qura qa
asono men pakanyanyi silama on konnawa asono men pakanyanyi silaminun konnawa are qisa usu Shas ibn Qais kembre ngati kotai akenda ausunu aro Khazraj wara kunta untenga Quraybanedi yo kamana masala ausunu no Khazraj no gajenge be dangi iro mena a ken khibare ma fosire mahari sorotumi hana be gadiya Madina kembre nga igara baya nya larinda ita larinda ngani te ausunu Khazraj gemumbala be go iro mena kembre ta laringa na katanya na sawi na kenyi bengari ti kembre na ta ya khorno dina selan su ko mantega kembre nga Allah nya sawi ni gemuni e gemu halle yo Quraybani yo kuma masala e hate isu hate nga santeni isu nyalinteni yo kuma masala wa karna mekiteni kembre ke yahudiya bure kin Shas ibn Qais ya alayhi la'natullah kembre nga akenya ausunu no Khazraj nungari kella halari yo kuma masala e hate nga santeni ya ala qilla warantemo mewre kinganya ari kamben khirti me ati qamo ati qilata remu kun sono mun ka homa me koy qilata remu sono mun ka homa me qilata ken koy ken lansar nuku imma mallatai wai al aus wal Khazraj suka man dengo me ne qilatu ya ken imma mayai kemre we qilatu remu kemre ati qilatu remu sono mun ka homa me koy ati ikunata Allah kunda gemu qilatu remu ken al aus wal Khazraj tigana gemu tikembre ngati tawranti kuma Madina de ko woni ngana kata geme ti tawranti ikunya yahudiya ma Madina kinga ya watibe kinna yahudiya nyamba ne wono kempa qarinna li annene ka hanali arosenga Shas ibn Qais kembre ngara kenya yahudiya ya amana khiri atiye la nyawo kuiwa himeno hay masalna awsun do Khazraj mutela nyaganti wati yawiya atukunda gemu na merga ti tawranto ma Madina ire kembrenga ati diga ti gajanga be ga dangi iro mena Buas kota tela am pakharita kendwa kembrenga lemne ke ti hakarwari kembrenga himeno gara sugu benu sawni gara baytunu benu sawni na meka na melo tela am pakharita kumbaytunu ruwa lemne ke ti ati hakaraw kumbaytunu i hakaraw ken sugeri kembra ti diga taw iro mena ani hakaranya kandi ken sugeri ani hakaranya kandi Buas gajanga kinga ya watu lemne ke diga tawiro mena ni dunya masala ngane masala lungonte kema masala ngalunga ati tongwa ati lansarnu to gemu ati ike me hakaren baga yanka hoyo sasa itike na kanga eti Buas gajange tamu bai tawuna masala kun ti nay Buas gajange karsaranko kunyan kata karsarankoi ala kenya bane banun khana de telo kumi madomi katani yagga jengin tanarwa kinga ya wati be atin bakari ma haiga yanka suge yoro itige na kan suge ken ko sui ira sugu be buni me kanne ma na meka akusa gara ken suge sugu kinga ya banun khana de okumi make suge suguwa ito kenya yo me jabini ma yugo hile girnan sigiro me kinga ni aw sunke aro Khazrajinke kun soro hile girnan sigiti me tikembre ngati har sasa ga malunga ara qarona me girem palle kenno kusui soro ko iliga girna me jawi bani akusa ganya fitna nga watu we yahudiya lemne ke garatu nan danya fitna nga kenno kusa mulingolo naniga kahu yahudiya no kembre nga awsum do Khazrajinu e kusa gara mekri eti maw'idukum az-zahira ti aganyina noku leru be woro mena ken girem pallaide leru be oro mena ken kamballe ken no kusui iriga nyukun fosi me khanema kemre ti as-silah yugo ngurari kara abi mandro kullu nabi kanu tunu abi sinu tunu ken no kusui isuri mo onsoroni igara no kube ko nandi girem palle tundiga meino ken no kusui diga meino igadiga awsunun diga sigidura Khazrajun diga sigidura yokumana gajangin safanda wari kenga ya bane hokusaga wuru nandiga kuna Allah harenda tware bego tare na Allah haren tuilade tarko gumunda ko nanti Allah harendi tantawni tima ayira mengo qirni rabate taw mawburu ma ndaga nda nura keta Allah harendi tantawni nandiga ani tantawni insa mandi yero basigo bakari
kennayi wo kamana gajangen sapa mo suru na to honne gajangen woni merga kemra Allah harelli atanta Allah renti ya ma'ashara almuslimin ya ma'ashara almuslimin ya ma'ashara almuslimin Allah ati ya silamun jama'a ngaiti Allah nda Allah warada gai ngam nama te Allah ati dangan abi da'wa aljahiliyati yala jahiliya qirni qane ana kenya qilwa aw min qillikata jahiliya qirni qane wa ana baina azharkum nayingo aro mena jahiliya qirni qane kinga fitna aro balawa aro hiqase na kengirna aro qabla ngajange til aw kenya yana nayingo aro mena wa ba'da an hadakumullahu lil islam Allah ya halina kanda kata islaminwa sai islamawa yala jahiliya qinqane ana kenya khilaru minawa wa akramakum bihi Allah ya halina adaro tislamawa aw fitna no balawnya girninaru minawa wa qata'a bihi ankum amra al jahiliya Allah halina jahiliya qibare na ken kutu bakarai tislamawa sawabunga aw meqlikata fitna ngawa aw gajange wastanqazakum bihi min al-kufri Allah ya halen na kisini baga kahira unga tislama o ke sawabunga har sawo sagene kata kahira unga wa kiyan fitna wa allafa baina qulubikum Allah ya hale na domelo asunu munu mena har sawo sagene kata kahira unga wa Allah renda digan sir gabe ko tar ko gumna ko innanti Allah rendu waju Allah rendu waju ne kerure time go wunu kenno ko suyi iriga yanyo kun seri imeleke mere ila me kanun sumu hinelo iro mena kenno kunya ni garatu tinandi setana yini sangatiya kenno ko suyi iri tatemba lemne me begara fitna ngira lemne yime diga kenno ko iratu nandi ke hay yahudiya nun jambaye yahudiya nun ga yimuna no saga ne kahira undi islam aw hale targo gumna ko innanti iwu mosri inimsi ke hiri ila me sumu kedai kahuma me Allah ren aruka ne isagen na lim Madina Allah ranya bas ma bugare khari kingare kin ya bane gari bane Qur'an ayi wono kin Qur'an aya kusa ga yanka kin Qur'an aya yanka na illa di harsa Allah haren wajunnen balle Qur'an aya ke taqamo ati a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم ke Qur'ana aya yanyanka nan toki me kunu harsa ni waju na hokahu iwaju ne Qur'ana ke taqamo ati ya ayyuhallazina amanu ati angum benuga toni in tuti'u fariqan min allazina utul kitaba agana tokiro jamai ira kitabin kini sirebenu kini yahudiyanwa agana tokidiya yaruddukum ba'da imanikum kafirin kembrenga iwa saganini aliman ka umpale nanya kahiruni agna tokidia iwa sagani nanya kahiruni aliman ka umpale wa kaifa takfurun ade qamoni angungo sagani nanya kahiri wa antum tutla alaykum ayatullah nayi iwo kamana alla ayanun qara aga kama
wa fikum rasulu nay alla qiharan mi o aro mena alla qiharan abbe angar ntengo aro mena ma fatihina man sabuna go sagne ne kahiri wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim serebe gana tigitinde yati allai kembrenga ati haqiqa nyime wa ken kandana kata kille ken killet lewndengani ati ya ayyuhallazina amanu taqullah atangu menuga toni tikakano allaire haqqa tuqatihi allan kan empaqi khanyime wala tamutunna illa wa antum muslimun kama dunye kalla few maganta anayi an islami kemira harama me ma karare maganta anayi an islami ana karana yambite islami an jonta kendire kemira wa'tasimu bihablillahi jami'a kemira alla kace qara kelligare asuka humande qara alla kace qore qara kelliga wala tafarraqu kama hati wazkuru ni'matallahi alaykum kembre alla nema qara ken kufa nema begawo akama alla gara nema benya akama qara ken kufare qara ken sima iz kuntum a'daa birambe an kun ganyi qonni ay me qonina gajan bana ni aro mena ho ma aro mena maganta ka kembre fa allafa baina qulubikum alla raddomelo asunu mena alla raddomelo asunu mena fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana alla gariti alla niman sawabuna asunya maremu aw sunu aro khazrajin wa sukha mandenya marembanu wa kuntum ala shafa hufratin minan nar nani ani yimben kankumel laqin ani yimben kankumel laqin fa anqazakum minha alla raga kisni na riga ta kitinga na abu kankume kira khin aga in kahira o ber sira suga in kallari kembere na amai kisni alla ri angun kisni narun islam awni ami salim wa khomi ayi yimben kankume laqin alla raga ta kitinga na abu kankume kira khin kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun ati alla ayanun banganin ara alla wi ayanun banganin ara kesawra ana kande ati walitakum minkum ummatun yad'una ila alkhair timma jamangari aro mena kungo serun qilli kata khairin killenga fogi serangari aro mena aslamin ro mena himen go serun qilli kata khairin killenga wayamuruna bil ma'ruf igo serun yamarni tihisrunga wayanhauna 'anil munkari igo serun patana baga hibruma pase kebe hagaru kitasisa sira sumati qarara khawara kemra serega nan kitene himbe go ladini qama dunge ke kemra nya sawi kenyu kabanage kema qur'an diti fogi seru ngari aro mena himbe go serun qilli kata khairin killenga ago serun yamarni to hosirenga ago serun patana baga hibruma fogi kenan ngari islamin no mena kemratu wa ulaika humul muflihun sereben golenga nike go serun qillikata khairinga igo serun yaman to hosirenga igo hatana baga hobrema tikun kamun yani kisanu al khama kotari ati wala takunu kallazina tafarraqu kama anya khomis seru benuga hata yahudiyanu ar nasar niga hata mawe angu islamu ma anya kemore wa ikhtalafu igra mesori min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu birambe dalu bangante nya hale uriya dalu bangante nya hale nali uya ira mesori kembira tangun islaminu ama anya kingare ati wa ulaika lahum azabun azim ati kunyomu serebenu ga hata na mesori dalu bangante nya hale naluya ati kunyomu yang kate wira ken qorengande kembira ku qur'ana ayanu ya nyanka nan tokime na hokahu iwaju nenga harsa kembere na kebe gani lansar nunga al aus wal khazraj taruhu gumunda ko nan dikke halle shaytan ma sangire khari iri do modu ira tunanti yahudiya nu ya golleni ke na sabun ya yahudiya nu ni ga sangati ya sine gabe anga ni yahudiya nu ga tagandi na ya grupu nu hilliya grupu yono kumara kahu aus qablan sirunga na lahirun sidi iro mena kembira hono qawra kahu khazrajin konga na lairun sidiro mena kembira e kunyi ma ga yanyo kunda warni ya ga yanyo kunga e ga yanyo kunga na hame qobene yo kusana ndiga na fitna ngirndiro mena na gaja ngirndiro mena kembira kubenu ka hundengo ausun konga kungo kunde mana kubenu ka hundengo khazrajin konga kungo kunde mana kembira gaja ngana giri igana tunna ndiketa iramone lo meri yo kusana ndina gaja ngsigin inta dune gajen Kenya nan kinya kemba pasana nan ke kemba bani ngana kata bani ngana la halai woy kembrenga
ken wonya na sawi no kum marsenya ma gajen na ken ni way gara mun lo me do kusa gajen sigin ken bale wuce danga hale wo gajen girne khari mun ngaro himbere wura ken de ma bitendi ken khana ita muntu wana banini ken khana na ita muntu banini wo gajen sigin ken bale wura ke banan khana de ma tigayen kunga bitendi ken khana ita muntu wana banini to ke mo ar sine gabe gabe iwo ken la halari ma Allah ga woni tire nga nali Allah hare li hijre nali Madina man nan kunga salama nan tokirai kembere Allah re fitna ke kari kembere Allah ra ke go Qur'ani nanti wa allafa baina qulubikum ti Allah ra domelo asunu munu mena no ko wati lawan fakhta ma fil ar jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum ti haranga na hon sunna faqatini kingo ngon koteni ti kemay kata domero lansar nugu sono mino ma kin aus wal khazraj tika alla yana domelo sono mino mena kemra tar ko gumna ko ina ti gilike ga buari kebe gana qablan gajenga iridu tangay alla rendu waju yahudiya shas bun qais yahudiya breke aga hime murnu ama kengita alla rabbuna qenda ime kemra yahudiya ko niya sa inta taunu hati su yuqbar kuma girnini kata islaminwa kemra alla ko nira islaminun dema ke fitna be ga yini giri aga nan gilisre mi ma ya kambarantu kemre Allah ra fitna ke kari na sabunya Allah harenga ne manu kisenga kama kemre hasa yahudiyanu o dangnitiya o maremu yahudiyanu qibare gili badir gajangin ganya akoti kama mosri Allah gara sengin islaminwa ken koto yahudiyanu kama o maremu yahudiyan qabila danta nu Madina anturazini yahudiyan qabla wonu wati kenda banu qainuqa qabla tanano wati kenda banu qurayza hono no wati kenda banu nadir nankahu qaybara yahudiyanwa kembre akusu ko manten sunu alla gara islam nun dema badiri quraysh nun kama mallungi da haru honni bokin ya wati we sirbe qallenga qoto asui ken banu qainuqa ngonye ko ngon magata muyini fefew kembre nga ora ko ina di badri gajane Kenya sunga sonyari bo gajane be ga toki kenga harsa ken sunga so baneri kenni banu sulaiman ko gajane ora ken sa tarungama tarhun kitabun wonu nga tartibunu honunta a tartibunu kembre nga kebe gani banu qainuqa ibba ke Madina Kenyan toki banu sulaiman ko gajane ko mi tarhun kitabun benu ga tartibunu na sabu gon kallenya shawalen qaso kinani salitunen qaso nga abiton tamiro karawo shawalen qaso biton tami aro karawo banu qainuqa ikumba ke Madina Allah rengare buni donga gemu kedati qayba ken sababu kankani wonora khallari banu qainuqa anko serwani igoli laqeni merdawarenyi woni kahanun da warni aro kala hunju aro kotore kinani gajanye igo gajanye kahange meti himbe aro tamu ala kulli hali woni gajan yoke modelin su da warni kenan ya hale woni maanye ton kahana da warni nambu kanini aro nambu gorokhulin chennu kanu ala kulli hali maanyete modelin su yi ken da warni itu inde intike qasiru be gani umay sono anda ko nan dinna on bonyu ma tamru la sirnu may ma wate me may ma ikungol la kany commerce ni ikungol la kany commerce ni donc ikunyi Madina imetatenga i Madina honuti i Madina imeqa i karanga i yeno kube i yandona karanga nyana i dukori yandona karanga koriya niro seru kutumbu meri kembrenga Madina no ni serbe layga nay maanyete siren ko wondenga manan ga isa an ka hanan yidura yotin suq banu qainuqa an kon saga kembre ngana lahi maanyete sirenga manan ga qobo isa ganyari kembre tuiti kenga mosri kenna ga halen nabure nyuma mosri yahudiya nun nabur gumuya yahudiya nu kusuri nabure ni banu qainuqa ngonya Madina sui ka soganu mai imai sogono umai nawron ikun kalenge munte commerce ba nay bo badar ganya Allah gara sengin islaminu ikun ko ni makka taliman ga wakitana keta unya islaminu benu gana de isandi yana de qobondi keta iwoto islaminu kul arabuni iwo mokeniya iwo ngiyaniya iwi kitemberne iwi tagmanchene me
pour que islam nun garawo butunu mobe kembrenga ira kensunya kemusro islam yarun ngana diga isani nanti wala qoboni wa islam yarun torno kebe ga ni diga murenga diga me be ganta ladabu noni wo ken ko ni islam yarunda ke ho mu baga keta itora likasahu islam nun kama birambe itoranga kasahu islam nun kama kemira islam nun la ru khasa kata Allah harenga namu nga Allah harenga tikebe ni banu qaynuqa angonga itoranga kasahu islam nun kama ari iya de kemira Allah harenga nyamare inkini tina banu qaynuqa ango tini kahuma me isani kemrenga ile suka manten kahuma me isani Allah harenti ihajuya keta Allah harendiga nandi wusse helemaw nu waju ni re hakaren ko me hadiya kilebe na kella khawra Allah harenti kamo Allah harenti ya ma'ashara al-yahud ati yahudanun jama qaslamaw re yerero homme ga wakita na himbe ga quraysunun kita himbe hayga gire quraysunun kita na sasa qaslamaw kemme na mari ay menu kita Allah harengra ke ko ni Allah rendu waju na digan sir gabe ko nura lalaw na sagere halle ura Allah ren jabe kangai uta Allah ren nan ta Allah ren na ma iddu marasa re anama iddu marasa ti aranta katana kunga janare aranti kunga anati wi kunga jana aranti kunga ti ayra quraysun ku kitab mobe ni kari no mana brawo badir kota tikenna ma marasare taru kunga na katime kota su tawatu nanti iro yugo sawun katime tawatu nanti ikundo serun kutun tabana ira Allah haren jabi kai nan taru kunga ni na katime kota su awatu nanti keta iro yugo kuma nan gaja na sawunya ami kun mewari banu qaynaqa anko ke banu qaynaqa anko kamusiki sire kenya nyuma kamusiki sire gajan kanema kunga yanyo kunti mantengu ma kunga ni perenden waati su gajan kanema aro kamuna ati sire benugo jawunne na iganta gajan edi a ko mi sorda sunu mo kamusiki sire nyuma gajan kanema keta kamuna ati sire wono kun kalen jawunde aro manyiti dawaro keta a ko mi suka manden jate ni kamunyer sirai banu qaynaqa ko suka manden jate ni kamunyer sirai gila laren ko ni gara ke kiran nu waju nanti wi ladini ira laren jawe ke diga murai ime ma nanti Allah ren kaniya keta ira mankai ngirndi do bangen suna diga murunko ka ke su ko mante Allah haren ne mando kisenga kama aramunyi ya gara ke diga me be ko Allah renda aramunyi islam non ka hanara amunyi bo kenya sabuni iro ke diga me sabu qur'an ayai wayanka suratu imran ri niro kedigame ni gongo iro kedigame qur'ana yanka suratu lana amerikanya yanka banu qaynaqa ngonya kama alla taqamu allati qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bisal mihad قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم قرآن ينقى نغونغو هيرو كدغامي قرآن تقامات قل يا محمد أنكن ننتي للذين كفروا أكو سرون سربنوغا كايرنا وكيان بنو قينقاع أنكوكي ننتي ستغلبون يورن كتاعيري سلامنو ون كتاعي أنكم بيغتي تارو سلامنو ون كتيمي تيغرا همي ميا خرسنو وترانتا كمي ينانكوا قرآن بيغرا كيرا ننتي ستغلبون سلامنو ون كتاعي واجبي ون كتاعي وتحشرون إلى جهنم دون ينا كتاعي كم بتا أني من تنغري وطلانا أغا جنجي kata jahannamai wasu ko maname kata jahannamai wa bisal mihad baydon bonore kinganya jahannamai kana de qad kana lakum ayatun fi fi'atayn litaqata ati abadi kabako nyankunda ngani jamanun pilli begara mege malemaw kabako nya ankunda kun jamanurre fi'atun tuqatil fi sabilillah ati jamai wono kiyo kuma gaja Allah kilen kama wa ukhra kafiratun atu jamata nawno ken kahirnwa jamabani ken kahirnwa tarawnahum mislahin wi walli imenu hilli keta silam nuna kahirnum pai aw nyana ko imenu pilli ra'ayal ayn yagangalenga wallahu yuwayidu binasrihi man yasha Allah siren sembendini ti ide manenga agara sirbe khanu inna fi zalika la ibratan li ul absar ti tagasiyo keri
kebe hayti tagase o keri sonno ngalen dungonunda kemra ke qur'ana aya nyanka no gongo ihara ke jamantan digame be koni aro ihara ke digamure be ko Allah arenda ka ke su ko mante Allah are munyi iure asabari salam non kana munyi nan sabari o mo hokira ito ke mo warsa yo ko man hokkahu i jamantawo yo ko man hokkahu i jamantawo makotai salam ya gare wa haiga daga sali kenna yi kan nga ma amna nan da gaga banu qainuqa an kon sali islam yagare ke gila diante arai hijab ngo islam yagare ke suturante ni gila diante agaro sa noni yahudiya nun tokirei alimani ko alimani gaga yo kuma na digame kara lada buganta digamu benuri yagare ke mujate yagare ke dangi mago no khube la murnu adigano aga digano ari kan yembu na koyi yahudiya ngahimi ko kan ngono tira gaga keme ora terme o kenno ko ira tawran kinai tam bismillah atawo keta ira kange ngaga nde o seken kama migo gemari ya gemara ra kange ngaga ra kange nga watibe ata onde ira digamu koyi yare ke lada buganta digamu benul akusanta dangane ti ani ya laqi haram pareke ana kembuni unawari na sawa yare ke yare entante ti yare ke na ira membu iya laqi sireke una hay ura kudiga ladabun tangun digamu ira ka ko islam yare kira islam yare ke mujade i dogen nori yahudiya nu li honu giribagi plasinga na lisigi yagare ke ure keda ko sagara mewari na fere bure na kinya yagare ke na sawu yahudiya kendiga kilen jambanga adga kilen fere burenga kenno ko su yagare ke taunde ayirame arai dampenya melekente ngo yagare ke ya ko sagara yagare ke irame akampum pilli ya ko sagara kungutu na kunyetu me da ko hemanga ya me kambum pele do halle ya khosa kemutu ata onde na kunye tu me ma kunge mange kembra ya rake o taunsa yo kamandi mera a ti lengi a ti islam ya rake na giri to no howari yiro kengo ni mera kenga ya besu ko hamande na iya ran sindi ya rake ri aga na giri manoniya a keta ya tla ya qobundi hoyonunga ya rake ra Allah mruti o gili ya rake girna sibane kena ira dawre bure benya kenta gensera agirna sigi bane ayira mun kambum piliye tuntengo mako he kinya bane Allah waran ko saga bange qurayen kam sa nondi a gili kinya yahudiya no kule na kadu mekiten yo soyni yo jana a kelingi ra ko man soyna kram mekiten islam ya ale kebu himbe sera nanti lawran bu bange qurayen kama kenno ko suyi islam ya ale ko saga du sere sendi na islam non kiri islam non kiri a wa muslimun arasalam non kari kinga bane kenda islami began tintano kenya wai islami ya garenya lawran nan bange kunu kenno ko suyi kema hotanaya agada kanga yahudiya yugo be ata ondenga kem plasinga kenno ko suyi islami getlon kinga na usagara kenkari kinga bane yahudiya non kara me ken islami kahana na ken kahana kari a kinga ya islami non kutu ira me kari yahudiya non kara me kari keta me katu ne me joge kenga wo iro mena keta magayengo ya garsigi keta harenga ko ne Allah harenda kawale be gaddangi igara ke kawale be islam ya garenga yahudiya no ma ida kengo na Allah harenda kenno ko su ya Allah hare ma hillonya Allah hare ne mando kisenga kama ko sagara gajangen kahuma me kenno ko ya khailallahi kabi hayya alal jihad ara jihadin qirnenya kenno ko su islam nun kahuma me Allah harenda nyamare kini tina darapon city gajangen darapo kenno qusui taruko gumunda koyi nanti darapo kulle ila Kenya city Allah arenda darapo ke city ara darapo kin Hamza bin Abdul Muttalib asadullah wa rasuli Allah arenda darapo kin Kenya Allah arenga gajangen darapo kin Kenya watibe Allah areng meri monsroni ibu ne jonkoyi banu qainuqa anko nkaranga keda yari jonkoyi banu qainuqa anko nkaranga kembrenga Allah arenda Madina ara koto Madina imeni keni Abu Lubaba bin Abdul Munzir radiyallahu anhu ala renda Kenya to Madina imeni ala rime bunan ka hukuren jama'a idiga mi wodiga na banu qainuqa anko karanga banu qainuqa ango gili ya go qobengen denga ira ya mundu manini ira ko ina islaminu lintenya kenno qusui butun kutu aro kanne alla raken seri sunno men ibrahim ya kahirnuwa quraysununga badri ko ta iha qarenya ngakendi ikun su kawo mandene kamunyar sirai bo ko gara wujine sira qalebu kenga yayi kanu iti mera te qaro karanga ni kembrenga ira mekka homa me na lo karanga noni kembrenga salam nun diga taw ira khenga
tar hugumda ko nanti islaminum bu sibitin kota iwai sibitin kota agemu shawalan qasom biton tamiro karago idiga tawo banu qayna ka an kon karanga Allah renti na karanga keriga na diga en kotoni kembira kala hunci gum kun sigi na kala hunci en jongo karanga kamu har serebe ni yonkula mbuni yo kala hunci en sernai kembira toke mori yahudiyan kudi ton tono ti islami kunda tambiti wora e kunyime maana ndi islami wora wati su imadiga keta shawalan qasoge ila kem kuten tawono nantana zil qadan qaso na ken khana tawono nan kema kella garumbawa kembira yahudiyan da tunan ndi moyentai e kunyime maana ndi islami wora wati su imadiga a keta yahudiyan en norsami ikanu kanendo jote ken sanki iro mena kena ya wati wega norsami ila hare wara nan da ko Allah harenda keta tiwo Allah haren kiten noni hingan kawanan da war mobe Allah haren na kenya tiku itambilla atekhenga keta ina karanga la khemu imbu ina konrangemelare Allah haren ga agan kawanan suro mobe Allah haren na kenkira agan kawanan suro mobe Allah haren na kenkira kembrenga iworno do Allah haren lo rakhen ira sere wara na ke koni Allah haren da nema no kisenga kama kenno qusui ira karanga ngui ira karanga la khengui ala arenda nyamare mbuni nanti banu qayna ka ngo yu ini surga no sidihina yero la khege orno idiamen kembrenga sahabanu lo iro menawa kamunyeri sere na kajen sita sukitenga na sukiten sita halle kamunyeri sere na sukiten sita halle kembra nelu suka manten tusindi Allah haremure kembrenga nan same kenkane kendani surahil wassilamin lahidun yikundo banu qaynuqa qablan sirno mena Abdullah ibn Ubay ibn Salul lahidun yikundo banu qaynuqa an kunna gili jahiliya waqti aro Ubada ibn Samit kusrohili lahidun yikuro banu qaynuqa an kondo mena ntiwo medde mana bane benda bonenkita bane ngade mana kembrenga birambe gari kitun city kite woni kudi yela Allah are woni kite be kudu inta kendu kenno qusui Ubada bin Samiti kenno qusui a kusa gadiga ati lahiru be go ikero yahudi anun naga iwo diga nan lahiru ke iwra kacen kutu keta adiga kata yahudi anuwa ati ke qoni ike lahidun kace ira kutu atu dangan atawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu ati ke besini Allah yayi iwo besini Allah harenye wa iwo besini mu'minanu keta lehru bega wono lehru ke kace ira kutu keta lehru ta urmena akhari keta kenna kaya bo keta Abdullah ibn Ubay ibn Salul aken kahanan kabana kemmenya ka kema Kenya aloro ke akenna Kenya akendi jonko Allah harenye nemando kisenga kama are jonko Allah harenye akosa gara Allah haren qiri ti toonga nei ladabu ni islamin da Allah haren qili ti toonga na sawin Qur'anan yimira sirenka bagenti ya Muhammad Qur'anan do kabakin Qur'anan ta kamo Qur'anan ti la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da te kama Allah haren qirna yaro mena qomi adurun qirni mo ana giri ya karsa kama Allah haren ke mo auti ya rasulullah ya nabi Allah ana Allah haren qir wal ma bal qasim aw Allah haren qili du kutono kananti ya Muhammad ladabu ni islamin ta Kenya kembra Kenya adagata Allah haren ati ya Muhammad ati Allah haren tana suron taunya ana suron taunya kata ibbe sanwa lerungo wikero kubena ta Allah haren suron taunya katiya tarugum na ko ina tagara kekoni Allah haren majabi asage nan diga tawo Allah haren majabi wuce ga ken hila kara girnali arikata Allah haren ala tiketa tar Allah haren liga tidro ke tima Allah haren dro ke injuwa ma kite ngorno ken non tol magara Allah haren la tidro ke ati ya Muhammad suron tawnya kata mbesa nuwa kenga ya watwe ta Allah haren da ittaten koyi ta kusagara Allah haren la tidro ke na futukatiya kenga ya Allah haren butu Allah haren ti bonenga ndare wai haka arsilini Allah haren ti bonenga ndare ngara Allah haren ta ni warati bonengara aramani ko Allah haren jabi ati wallahi la ursilika hatta tuhsina ila maulaya hatta tuhsina ila mauliya ati
ikuna ta Allah intanga lare mana suron ta onya kati besanu kwai tindanga lati mana suron ta onya kati besanu kwai kemera ta lare nangan ati kamuna ati sere be mandro kenti ma koterenti ma aro kamusigi sere be mandro ke okunga yela ngelo kun su kale so wala bana khamo tel ke onsurono kamuna ati sere mandro kenta himenu ma kahantu ma aro kamusigi sere mandro ke nguma kahangu ma adi amege muradun khangai kamuna ati sere kuni jawunan wa kumbiti gajanganu kamusigi sere kunyen gajanganu telango kun su kale so wala bana khamo tel ke onsurono ara kya ko Allah harenda keta ati Allah harenda ngan ati anna tukubi haylehungo ikiro kuna kuri ke kisini baka seri dumbun toranga iri kisini baka seri binun toranga tela angelo kunsu komanten qasunu nuyema so wala bana khamo ati inni akhsha dawa'ir ati ko kana kotan diga nan sage masiba iko kana kengare ku angana kukari kotan diga nan sage masiba iko kana kuma keta tarugum na ko nan tara ke ko na Allah harenda Allah haren butu masruna buten tu Allah haren yagen kemalungara kenya bane akusa Allah haren kusa garajabi Allah harenti iri kinanga anga tinni kinanga wandi kinanga ka Allah ma barke riri andangani Allah haren da jabi dikai tiru kinai iri to adangani tika Allah ma barke riri adangani Allah haren da jabi kai kema Allah haren di sahabanunda qaruwasa ani kinai ndi to kira ka keta lang Allah langane ku kama serebe gara amundu nanti na tono Allah langane kenga kama Allah renda kya kira kemara tunu wasa nuwara keta iri wasa iri wara iri to Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa kamalu Allah rendi kine nu langa nu kine nantlana Abdullah ibn Ubay ibn Salul ala kenyi melanga nankahiya kemara taro gumunti keta Allah ren ko ra gemu khanin de wari iro mena nanti keta imbu iyaku ari zuriya iri suka mandena mu akebe gani na buringa ina buru kun to khaire ari ita odingiranu kun kano to islamin ma igemu kyari keta yahudianu iri monsro ntaro gum na ko inanti iri monsro ni bitosiki noni bitosiki iri no monsro iyaku izuriya ira kungutu ala renti indigaro dunai qala langanengu kama alla langanengu kama kembera ntaro gum na ko inanti Allah arengara serebe besindi ibakenga nandi kena ikipi yani warakile tigeno ubada bun samit tara Kenya besindia honora ko inanti Muhammad bun Maslama tara Kenya besindia na ubada bun samit Kenya kuna nangabeni lairu ngani iro kembe na Allah arenda Kenya besinandi keni genge ani warakile kembe na tiri monsro ni kebe gani ya khundire mu are zuriya ida suka mande mutu kadnabru idana kunto aro gajanyuku are taw dingranu na sawyoti serwai na wompo mai ma tema ma igungole jagune mbanai kembrenga ibu idga ti ubara bun samiti kento kiriya mago kene zubabu no kwa dingra yo madina halewati kenda zubabu akendu waramanno keta tarogumu na ko en dikebe banu qaynuqa qablan siruma to diga migo digana azraati debe wono aw shami wadi genda azraati keda to diga nanuga bismillah noye uga de bismillah no tarugum da ko nanti ken sine amadangi sine banere bakke madina amadangi sine banere Allah arengara langande beriya ken langande ken nyamangiri dibate ti wati burenyan sanki iro mena ni to azraati dingrake wati buren sanki iro mena keta ti hoggabe halakino yogabe halakino keta kubenu ga mahalaki himenu ga matwari keta kumbugu nandigaro bangita na usanki uma koma me hilakari ke halle hogabe halaki waten sabra bo himenu ga progoto baga watege isanki besu diga idura no uma koma me khari ala rella ngande ke kengirudu bate kembere nga taro gumna ko nandi bu halle ala rendi sabanu ira gani man gabe ngita gilikkangi aro gor khulle aro maganye gabe aro gajanyo kun gabe ira ken gabe ngita to gara ken ngita wati be Allah harenda tawandi karagoi kebe gano khumsunga tawandi karagandi ara ken buwari khomi qur'ana yimi gara ken goni mowe nanti wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wal zil qurbi wal yatami wal masakin ila akhir al aya
nanti aga na himbe kita gili ghanimandi a khumsu atani karagandi kenni Allah ri haren khalle aro Allah haren karungo aro yatimelle mo aro misiginu kembrenga Allah renda khumsu mbuari akuten saranun nagati na kenta ani kurelle mundo mena tar hogumda ko nanti e sura hoggabe kita na sawunya iga buna kange be to aggabeni iga buna gajanyo ku benu to aggabeni kembrenga talaren khumsuni Allah rengra himbe kita khumsu keri kembrenga ti kalan qarus sikinyari kalan qarus siki Allah renda ken kita khumsu keri ken kala yono wati kenda al-katum wati ken kala al-katum ken tu inden mosiri Allah gira gilli Allah haren kala nuni ken kala al-katum ken uren qangai an kala ge serni awran ne yakin ma angra ser himbe awran amma ga ken anta mankai mukai lara nangana kalan seri kala hunce mere khane anga tunu gila maki ka ke kala adda warndenga ni mobe kembrenga tanga serni awra mago kine anta mankai muku ke sawni gra to nyati al-katum ala renda ken kita khums keri aro kala hunje tanono wati kenda roha ala renda ken ka kita aro bayda ku kala hunju siki ken al-katum aro roha aro bayda ala renda kun kita kembere atika kebega al-katum ya tu uhudi kota uhudi gajen kota ken kala hunje qose ken kala kariga qose uhudi kota ken nange hale ti Allah hare khums keri aram magandoro ko hille khana kita magandoro ko hille magandoro hibane wati kenda Saadiya as-Saadiya Allah harenda kengita tike magandoro ke ken magandoro ko ay aqaso mosiri magandoro ke be tar hugumunda ko yen ndi senna Dauda aro Jaluta gara mekita ko me Qur'anan garti ken qisanga mobe Qur'an di waqatala Daud Jaluta kita ti Dauda gara Jaluta karina magandoro ke be toy tike magandoro ke ani wati kenda Saadiya kita itwa utunu qi magoni lagari banu qaynuqa an kumma kembrenga Allah rendi sahabanu ngari gajani bundi keta khumusundi kemandoro ke diga gemu Allah renta khnuwa wati kenda Saadiya ken magandoro ke atwinde mosiri nabillahi Dauda magandoro ke nyi kembrenga magandoro ke bilandi wati kenda fidda Allah renda ken kakita kenanga hale khumusu keri Allah renda sahabanu gono na ara magandoro ken ginu kun khane tarugum da ko enante Allah renda kahanu siki ara ken kahana kita khumusu keri kahanu siki ara ken kita kenanga hale Allah are Muhammad bin Maslama Allah renda magandoro ke kini kenga ara magandoro ke kini Muhammad bin Maslama kenanga hale ara magandoro ke kini Sa'd bin Mu'az qanai keta Allah are khumusun di agra serebe nuku kenukui bo kute ara kenta kan kurele mundo mena keta khumusu serebe gana Allah are kanu ahimbe gara an qaba awakini ke kendo gajangeni ntakhno kunta bana hagra kubenu ku Muhammad bin Maslama aro Sa'd bin Mu'az keta kusuri taqisaran kita ittaqinu ngda ala rentlan hokayma khumusun ila qari kemra tar hugumna ko enandi banu khayna ka anko ibba ken sawabu anya imenu jamfanye leru bega sidiro Allah harina ila leru ke bonondi kemra yahudiya hananu benu ga bugu Madina gili yahudiya nundi keni banu qaynuqa yahudiya nui tar hugumna ko enandi shawalen qaso badir gajanya sun qaso keta gajanya bega toki kenga keni banu Sulaim qabilan serunga ken khananya sun qaso kuteni ora ko nandi keno badir na yin bitonye rai kenangi hale gajanya be toki keni banu qaynuqa gajanya ken shawalan qaso keta na zilqadan qason toki keta gajanya be ga toki keni sawiqi gajanya ken segende juranga gajanya ora ken qasan sawa tarungama kenya zilhijjan qaso gajanya be ga toki keni banu Muharib ar banu Salaba ora kun gajanya qasan kana sawa tarungama na lawarama mauludun qaso sayyidina Usman Allah harelle nyare Kulsum agar kengin sayyidina Usman aro sayyidina Umar remi Hafsa ummul mu'minin keta kunya an kibare kenya maulun qasora kun su kuma den sawa taron kama Allah ga na dunya tay misal sun gabo ko tatana o dangini ta kutin ala tartib na sawa taron kama kembirana o du'a on karna wata Allahumma ya farij al-ham wa ya kashif al-gham wa ya mujib da'wat al-mudtarin رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك
يا ربي أمرتنا بالدعاء وأعطنا الإجابة، وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء السعيد.